ayame sing ngamah-ngamah. Nih Bang Amah, dimaem biar seger. Setelah gede nanti kita berperang. Tuh kan hen ya. Ya tuh kan pecel terus tuh. Ya siap kan urus li terus teton. Cang nak pikir nawang li. Li mula tidak pernah bertanggung jawab li ngajak Cang mula. Siap kan urus li. Tawang keto siap nak ajak nganten pindah nawang. Dia Cang ajak nganten nawang li. Nyai itu lebihan peto Nyai. Yang ngamah siapin sing ngamah bangko yo. Siap hitung li teton ngamah. Cang nak kalau takon nawang. Bos sing Cang medap teton. Bos sing Cang ajang teton. Bos sing Cang rayunan. Takon nawang li. Nyai ngerayunan. Kalau betaro Nyai. Ingus cuma ngitungan kene cakap pesu malu. Pesu kijo Nyai, pesu kijo. Aduh cakap beli obat. Obat apa? Ibang segar payun Cang pangidang Cang ayahin li biar nawang gaya liu rainan bak nawang li. Aduh Nyai, pangnya tenang Nyai, pangaman. Aliang Cang madu nah. Apa? Aliang madu. Benpok apa orang ya? Madu. Jangan Lia. Masih ngaliang madu biar li kayak Cang sakit hati coba nali pikir tetan petang ket uling lemah ket kepetan Cang ayahin li biar li orang ngaliang Cang madu coba li pikir tetona. Sing keto maksudnya. Sing keto pangkengkeng tapi tadi kuranan li coba nali pikir tetan tiap hari yang madu lebah. Nyai itu kedan madu apa? Oh madu lebah. Jemit. Mari li ngorangnya haliang madu keto lo li. Madu lebah tawon nyawan. Ajak madu kele-kele. Kele li. Kele gitu kele-kele. Itu sangat bagus untuk menyehatkan tubuh ini. Itu obat alami. Kekebalan tubuh juga bagus. Nyai sing nawang ngopo terus nagih obat kimia ken. Cang sing nawang teton jadi kene nak dijit tongos tetom. Ajak nak Cang kemo jani. Tongosne gampang ditu di desa Bonbiu. Belah Batu Gianyar Bali. Oh itu ada? Ada lengkap gitu. Nah yang kita main nak kemo mi jani mi ngalih madu kele-kele to. Pasti hingal gele-gele Cangien meli. Kan gele-gelenya lebihan ketok. Tiba-tiba teko ngeplok-ngeplok. Kaget nawang keto cobain besi. Bangkok. Jenny. Nih. Oh, madu murni Giri Arta nih. Iya, Dini Bu apa dan budidaya lebahe. Oh, wajib tuh ada madu kele, madu lebah, perlengkapan budidaya lebah. Baik, kamu jadi nak. Makanya yen dot ken madu, Dini bawa pusat nih. Dini langsung alih ha. Yuk. Mana yuk. Enggak, sekali yuk beli nih Nena. Sosiastu. Wah, nih madunya ya. Jenang madu ne kan. Maksudnya di belakang ibu Nyai. Sosiastu Pak. Sosiastu. Niki mau beli madu. Oh nggih. Yang ale madu onika Bu, tapi ne apa dane orangnya lebah ja kele-kele. Nika wenten niki ya? Wenten. Oh, napi bedane nika madu lebah sareng kele-kele nika. Yen madu kele sarang madu lebah nika, yen dari manfaat nika patah, cuman dari kandungan nika beda. Yen madu kele nika kandungan vitamin C-nya tuh lebih tinggi, kenten. Yang dari rasa madu lebah nika lebih manis, madu kele nika lebih cenderung ke asam, kenten. Oh, nggih Bu, yang kenten tiang mesen nggih madu lebah 100. Kele 100 nika nggih. Untuk kesehatan kan bagus niki. Nah niki nih mayang nggih Bu nggih. Niki nih mayang nggih. Tiang nonton seni mobil nggih Bu nggih. Sukses banget nggih. Nggih. Bayali. Madu murni Giri Harta. Sehat, bahagia, dan